Kubor Snem jong Urlong san Hima. Kasenjuk irang bak senong jaka manat san senong area kabakentup ya kasenong manat mau bidang lemau bak pendan lingdo bat pendan soalang hakal pendiu terik kabdi kasengi Republic Day dak jing songokya klalek beni kendu yu menteri ketanat kakot kakya uba hack bandawa badi bantina ya kasap senta hamanat area kabakum kadang kethan kadan kam habai keren berbak ready shilla presiden senjuk rang bak san senong manat area ulai thu senjuk nadu Snem arjar pra kelaju ai dawa nak sarkar benmang pisana nak benta benti ketika sab senta hamanat ndai ka basongsi kalong ba menta nak khalai Snem kampat trekam ru bloong ru bagi patba ki kendu jing ya shibun namar kelenti kalong ka bencengai bat teng kinong pang kiap no haris terlenti badi nak ni kadaw ka bangi sokya kum kiri rong ba kadong kathan bat ngisye mekanika senjam bandawa nak sarkar bukan teina dak ni ka sab senta bat ngi kimilenti akan ni ka jing ekran baruba hack bersih me ka jingkit khialam haka bay day berkenika kam nak menta ka jimentoy jaka dong kathan dong riwari badok kawai nakaliang jong ikum ki menteri jong kasan sinong manat area namar bala kam Snem nadu ki Snem bala lek nadu arah hajar pra ngili ya dawa ya kan ka sub sentar ka badai kawai kamar ka ba nakathain jong ingi don kam namar bangi sem jing bangi juyai dawa nakapor sa kapor namar ba kalenti ka ba jingai haka bangi day ban yalam ban kiet ya kinong pang nadu ka sinong hadu mokurwat ban poi siya CSC teng isem baki breu jong tiap no halenti ki klap no namar balai namar bak kajing jingai than jong kalenti haka bangi kiet ya kinong pang tidak nak nekat tahu ngisngeu khia kum ki rangba jong kadong bat kathan bangin sim ya kan ka senjam bandawa nak sarkar balakum no ya kan ka sop sentar ka bangi ong hangte hamanat san sinong area jangi kadai bandang namar ngisethu bakal long ka jingyarap nak benta jong kinong pang jong kadong kathan jong ni barok kowe te hakan ka sengi ka bantang ilayo ya ka banya kendu yaw minister iba hack badai in chat jong kan ka health department bad bangi kmilan tiru baleng ba jong kan ka por ka bang yo ya ka banya kendu ye natarai ni kmilan ti bakan urlong kan ka jing temu jong ka bala Snem ka bangila dawa ni kmilan tiba lengba hakan ka kenti kabai ba hack kumu minister in charge jong ka health department un ngeu khialem ban sim ya kan ka kam jong nakabenta ka Jingdawa kam jong nakaliang minister te hadin mengi kendu mengi ki rangba jong kasan sinong kebakan tup ya kamanat mau bidong lumoba penen longdo penen solang tinglia wan mani kendu mentang sengi tina kaliang minister lo juba ba insa budin na kabenta kane kam te namar kala poi ha po jeng ka planning tina kaliang jong u minister wong ba insa ya jeng karangkat bat u lokal MLA ban ya kendu chief minister ban ya kren halor kane ka sop sentar jong ka manat area te na kaliang jongiru ngi ai kublai na yaw minister jong ka health department ba hack ubala wan mentak kesni bat uba ngai ba kane ka jingwan jong u bat ka jing kendu jongi kan long ka jingsa jing kan mau bat kalong kanong rim ya ka ne kadong kathan jongi te